I pozdrav ljudi, evo nas opet u novom klipu. Danas ćemo raditi recenziju restorana Golden Palace. Restoran je među boljim restoranu u Mannheimu. Imamo buffet. Po osobi košta 18 eura, jedan šop kočeć, pa ćemo ocijeniti koliko košta. Idemo sada da vidimo buffet. Idemo nas na buffetu. Znači, predilo. Tu su salate. Jaja od salate. Jo. Ovo je moj kamerman, pa ću uzeti predjelom. Pa ću uzeti ja. Znači ovo je losos. Was ist das, Elgat? Losos? Lachs. Lachs. Und Thunfisch, oder? Was ist das? Nein, das ist Prosciutto. Prosciutto. Das ist Prosciutto. So. Ovdje je juha. Kineska juha. Ovdje ima riža. Tako da ćemo probati sve, znači nudel, znači pašta sa povrćem, kjeriga šnetljetest, mahune. Idemo na drugu stranu. I ovdje je jedan kuhar isto, vidite. Halo. Halo. Tako da ćemo probati ovo sve. Und Elgat, geht? Wunderbar. Sad ću ja da uzmem sebi. Znači ja ću za sebi kuršut. Da probam. Jedan laks. Znači uzet ćemo malo lakove. Više vrste sušija. Tako. Sad ćemo probati jedan ovako. Fruktove, rice, chips, chicken. Mnogo japanski dokument, kose, reps, kuhana riža,
kuhani škampovi repe. I evo ga ovako. Sad smo uzeli predjelo. Ja sam uzeo losos da probam sa sezamom. Uzeo sam suši, nisam ljubitelj sušija, ali probat ćemo. Znači uzeo sam suši sa avokadom. Što je ovo samo ono? Avokado, losos, repovi škampa. Uzeli smo pršut sa rukulom i uzeli smo repove škampe. Sad ćemo da probamo prvo suši. Ja nisam ljubitelj sušija, ali ću probati. Ja više volim meso, ali dobro. Dobro, friško, fino, sve je friško. Nije kupovno, nije zaleđeno. Ovaj restoran radi sve friško. Dobro, ovaj je dobar. Ovo je suši sa lososom i rižom, samo gore. Evo kamera dođe vidi. Tako, nisam uzeo soja sos. Ja ne volim soja sos. Uzeo sam ovako bez ičega. Ovo je dobro fino. Sad ćemo ovako. Ovo je sa... Unutra je sa samo krastavci i sa tunom. Evo, ramena, bređi. Znači to je odlično. Sad ćemo ga ovako. Da, vidite, ovdje je tuna. I krastavci. To je sve fino i lijepo, ali ja ne volim suši, a i da suši ja moram ići kasnije jesti donen još, tako rečeno, ili sendvič. Suši je nakon što se najedeš da probaš, za mene. A da ostalo ne znam, nisam ljubitelj suši, ja sam probao. Tako. Ovo su repovi škampi. So, hat gut geschmeckt. Ja, und ovdje je konobare su, koji nas poslužuju. Znači, evo vidite ovo tu, znači ovo je dobro. Ovako, sve, to su škampi repova. Malo je ljuto, sa repovi škampovima. I ovdje je marinirani losos sa sezamom, uljem i malo sezam oli i soja sos. Ok, vidimo se kad budemo uzeli hopgan, kad budemo uzeli još juhu i glavno jedno. Požarno. Da si sente super, ja? Od patka, pa. Ok, jec. I evo ga, sad smo uzeli juhu, pekinsku juhu od patke, vidite. Ima riža, meso, mladi luk. To je to. Sad ćemo da probamo. Odlično je. To je japanska azijatička kuhinja. Restoran. Vidite još jedan put ovo. Da se tako sve preljeva. Fino, gusto. To je znači pekinska juha.
juha od patke. Ok. I evo ga, sad smo uzeli šoplo predjelu. Ovo su mautaše, azijatiš. Mautaše, sad ćemo vidjeti sa čime. Sa povrćem i piletinom. Evo vidi. S povrćem i piletinom. Ja sam ovdje uzeo soja sos. I ovdje je chili šarf sos. Zus chili šarf. Znači slatki chili za ljuti. Ok, ali na bifeu je pa jednako malo drukčije. Malo je suho, ali nije toliko suho baš, ali dobro. Ovo su Frühling rollen. Znači ovo su japanski Frühling rollen s povrćem. Krska isto. To se može jesti ovako isto. Namočite ovako u soja sos. I onda ovako. Znači ovdje isto prženi luk. Sam uzeo. I pohani sir. Znači isto to je sve isto azijatiš. Azijska kuhinja, možete isto staviti u soja sos. Tako. Ovdje sam uzeo salatu po mom gustu. Uzeo sam šparoge. Ajmo tako reći kako mi to zovemo u Hrvatskoj. Šopska salata. A ovo nije šopska salata, ovo je salata sa mozzarellom. Ovo je carbon chips. Što se radi? Ima bijeli i carbon chips isto uleži. Tako. Znači carbon chips se radi, to su ovako tanke igle, onda se to fritira. To bude ovako malo pa naraste. Vidite kako to se čuje. Evo vidi. To se može ovako jesti. Vidiš? Trska bolesno. Ovo su alge. Sam uzeo coleslaw salat. Salata sa krastavcima, sa dil, poramač, olivina i salata šparoga. To što je sezona šparoga u Njemačkoj, pa ćemo sada vidjeti kako su ih napravili. Dobro, šparuge nisu prekuhane, treba onako biti, šparuge mora biti al dente prema gore. Odlično su to napravili, svaka čast. Ne bi ni ja bolje napravio kako su oni to napravili. Coleslaw salat, to je znači kupus, mrkva, majoneza, vrhnje, sol, papar. Dobro je to isto. Znači sad sam uzeo glavno jelo, sam uzeo pečenu piletinu, približeno na kameru, zoomiram bitim. Uzeo sam piletinu, pečenu sa vratom, odkošćenu od kostiju. Sada sam uzeo Hemče špice, geflugene. Hemče špice, znači pileća prsa u maku sa čilijom i sesam sos. Uzeo sam azijatički povrće sa soja sosom
sa sezam olj, pepper sauce, znači papar sol. I uzeo sam tradicionalno, sam uzeo špagete, azijatičke špagete gebratene sa soja sosom i povrćem. Unutra je ovako povrće. A ovdje sam uzeo ovaj henšen, znači piletina u umaku od soja sosa i čilije. Sad ćemo da pravimo. Mekano, topi se ko putar. Odlično su to napravili. Ovo je prva liga. Sve pohvale, malo tu vidi. Topi se. Tako je onako fino, onako topi se u ustima, onako predano. Kako ću praviti piletinu okošćenu. Tako rečeno, oni to zovu piletina tu, tako ente. Da prevedemo na ente, to je znači patka. Evo vidite kako je patka. Pečeno, hrskalo. Znači, na patku se kasnije stavlja honik. Vidite, ovdje ima ovako honik. I onda to bude tako gusto sa umakom od naranče. Isto je dobro, ali ovo je komputer, ovo je malo tvrđe, patka malo nije suha, ali onako malo je, kako bi rekao, da peče svinjetinu pa je onako malo pečena. Nije tvrda, kako bi to u tom smislu rekao, bi malo hrskava, ali malo jače, ali dobro. To je ono staka navikli, to je azijatič. Znači, krompir normalno kuhan, pržen na maslacu i začinjen. Ovo su krilica, kao chicken wings, ali su ovo friška. Da probamo. Prva liga. Znači, vidite ovo, priđu malako, vidite kako tu sve nije prepečeno, a nije ni suho, vidite kako. Znači to mora biti sočno kad se peče. Tako treba biti. Ako nije sočno možete baciti. To su dobro odradili, svaka čast. Vidite. Dobro. Ima nekoliko drugčih parinada. Nisu prezle ili tako nešto drugo miješano je sa punk azijatičkim prezlama, tako nešto. Zato je hrskavo. Sad ću još probati špagete. Špageti su al dente, fini. Osjetim ovaj luk, fino, sa povrćem, odlično. Da, odlično. I sada probamo za kraj, prije deserta i ovog svega. Ovo je pileći file u sezamu čili sose sa njihovom panadom. To su jaja, brašno i tako njihovo, samo na njihov način. Dobro, ja ne volim kiselo slatko. Ovo je malo za mene je malo slatko. Stoji sve 5, ali ne volim. Nisam fazan toga, ali okej. Ovo je priprema za Feierabend, ja?
za navečer. Evo ovako to izgleda. To je veliki restoran. Evo, sad se nalazimo već pri kraju. Za desert smo uzeli želetine, a ne znam točno, samo malo da probam to, koji je to okus želetina od mente, tako nešto, želetina od mente, ali fino, onako menta pronačeno sa citronom, sa limenom unutra. Uzeli smo profiterole, znači banane, ovo čokolade i vanili kremiški, znači krema vanilje. Ja, ovo je krema od banana, stvari, nema ni... Ovo je normalni klač. Biskvit. Mit Käse. Und samo od trešanja. Okay. Da, vidiš ovo. Od trešanja. Vidite ovdje presjek. Ovo je biskvit sa... Ne mogu govoriti, to je azijatiše. To su pistacije, orasi. Ne znam koji je desert. Ne znam zato li tamo ne piše koji je to desert, ali... Mislim da je to prolječno njihovo. Znači ovdje su pistacije. Krema. Slično kao tiramisu, ali nije tiramisu. I ovdje je njihovo... Znači ja sam uzao korođen, malo naranče, malo dinje, banana s čokoladom i sladoled od pistacija. To je sad normalno. Bitno da je zdravo. I bili smo u Kajser Palace restoran Azija Ratiše. Znači, probali smo sve. Probali smo Vorspeise, znači probali smo predjelo, juhe, desert, glavno jelo, voće, suši, sve. Sve je bilo odlično. Meni se jednom nije sviđala patka, ali svako ima svoj ukus. Ja nisam ljubitelj slatko kisela, slatko slano, ja volim samo meso i meso, mediteranski začini, to je to. Znači račun nam se koštao
po osobi 19 eura, otprilike tako 35, 19 eura po osobi, znači jeli smo skoro 2 sata i nešto. Znači uzeli smo jednu vodu 0,7, znači 42 eura, za 2 osobe 42 eura, jedeš koliko hoćeš, 2 sata i popili smo jedno piće, pošto kako se zove, nismo puno pili, ali zato je tamo bilo puno voća i sladoleda je bilo i tako. I tako, danas smo izašli van recenzirati kako se zove restoran, pošto je danas moj 41. rođendan. Pa sam odlučio da ću ići u restoran sa kolegom, da napravimo recenziju jednog restorana, recenziju. I dobro je. Evo, sad će moj kolega kameraman pokazati račun. Kaiser Palace restoran. Znači, to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Subscribe, šerujte i vidimo se. Ćao, čao.